Ghana Police Service, which of it are you coming to arrest me for? Is it for the cow matter? Ana say, yatem didie na meji dwoman na ye man penyantem. Enu nti na mba bechi me. Enu nti na no am invite me. Me ka kire mo se me ba. Mamba na ebi mu so akwachi wrong person. Omo ye misleading. Yenya mo amu TikTokers, no mo bloggers, omo gina mo nkwachi no. Omo penyi mahama. Omo ku aban no. The most useless TikTokers. Any grassroots for. What do you mean? My power up. Aba ka cha BNI for say ombechi me. E ma ye feel fuel amom. E na omo nam ka so akro mi no hwehwe me. Omo hwehwe me no kra de BNI for kra hwehwe me nya me yawo. Sisi amu mwasam ne se. Mu wanti sofo ne de. Me de na mwate. Ma me bi wa brocho say ono wanti sofo ne de me de na mwate. Mu wanti sofo ne de na me de mwate de afan. Me de me kra nyina hye mo nsem. Me de mabrabo nyina hye mo nsem. Abusia beye 2 weeks me se wo yobi a wo my Ghana mu ana se wo yobi a wo social media so a wo mu se enkomo ba ko a trending ye pa eye flood a e be yo my Ghana na no joda etwa mu no enam so amajapade ene ade bebre akra bebre na na ehwere wo mu nkwa enipa beye 2000 ena wo mu ko ho hihim na so me no ka se nadmo e de enkra beto monte so nipa beye 34 ena wo musa etime ka wo mu ebi ahwere wo mu kwa e wo flat ni man peni John Dramani Mahama 2 days dey si ho se fiade na me dey enimi baby a flat no ko ye ka wo mu kase pa no ye mfanya national cleaning na man mu ni nyina e de ba be siesie sa emia no abusia enumu ena video ba ko e be trend ye ya video no efi Camilla Hassan ho a wo ye TikToker na wo chese insu a eto ye ma flat ni eyiru Ghana no efri ni nyina ne se one prophet be a fellow emperor bishop ebechere say wokum anentwe 32 and wode ya kwanche ede ma NDC fo e ma wo mutimi e ba power nti Camilla says sa ne ye na course no ka mu bi e na flat no e ba ye ebusia sa video no e ye video a e be trendy ye pa e no nam so e ma police fo eto nsa e de frɛ Camilla say wo mbra obeye video e be gitumu kire say sia de fo ato nsa frɛ no na wo kɔ na ebusia ewi e che ono asan twa no ba e say friend na wo mo friend no wa ankofi se enya ade se wono nko a ebetimi akwakopie mu ewo ho wo ye party ni enti wo hia se party for ebeka no ho na wakona fi wa kire se ye evidence na police for no se wo mo hwehwe wo famra de a ene wo di kind evidence ne kwa ma Ghana Police Service ewo video na wo ye nim se ede biem na wo mo sign afre no ababeje wo nche eye evidence no ana se eye atendide na wudi ye na busia ba yenko ne nkotie se ne Camilla de ne ntire mu no ebai penyu for we de misram me real life na me se me da kakra no eda kakra na me de me phone si charge me da ho ana course ba na ko bi baye e yo ba na okasa we chire o se ehwehwe me wasi ID office no obusa me se minimum ana na me sign o se me mbra Vanessa police headquarters to obusa me se minimum na me sign ana okacha me se mamba ha ochino meba be fami nti how many hours na ba no kan say me was central region nti no meba o se mamba meba be fami na me de tumu amam na enko bia no nhye na enko bia se e kwa kwafra me bra ba na moto ho no onne me ko because time we ko ade anso sa nti de tie no no mpacho me manfo mpenyifo no nyina mpacho mesra mo me da se because enu mo be better since a man for bowura me fie hot time bia no say ya cheme na NDC for no o makoma to miem Ghana samo hu sa na ye kono sa na ye kono sa na ye kono sa na ye kono te beja bibia ahye nyame se mutime kwa eda mase Mobia good evening me Ghana police for good evening me Ghana CID for good evening me cheche obia Dana menti da ewo mi ami fie ende no kre enura musuma ese membra manko because me nko amenti menko me don party na me nenam enti me nko amenti member mati ase Ghana police said dachi bia mutimi de monsa kamia it's not like I'm threatening you your friends say BNI 4
or the security service mutimi di mo nsa kamea mo wi a wo ho mo fa me adwuma mu mate mo fa me adwuma mu because misleading on the internet no ekoso bebre app no so yakoche maame bi ono so ya rasta ni ase ahye yesi ye mea ena nkofo boji so sey ya cheme ama me soa e wo no de ready watwa ahwe sesi ame no kase me so atwa ahwe anka nyese me video ba me be ka kire mo sey me pe ena metimi a stop the insults on social media me nda me feel leja me nku leja me bibia ene wie me wo ho a ne ye friend member no max the way na ma train member no they are very vigilant eno mo nyimade na me baba no friend mommy where are you mommy ma befie nkofo bia befie ha ayeso mo hwehwe baby die ni na mo app yi so mo track member no videos me de member no kra nyina hye mo nsa nyanka sa me de mo kra hye mo nsa na samso wa ka sa wo bedu Ghana wonim bedi no 1 2 3 se wo so yo ba etwe bo weni mesuefu a me metue me hwene me da so pe ye friend se nkupa dada no eno me ne ji ho because na me hwene na ye fia no Fulani me kakra no wo mo nti amanfo begina app no se me Fulani nti mo ye mboa ma me generation fourth generation no ye Fulani for nti ye one mo sa mo di tribalism ba politics na me catch am say let's stop the politics of insults sisi amu mo asem ne say mo wanti sofo ne de media na mo ate maame bi wa abrocho say ono wanti sofo ne de media na mo ate mo wanti sofo ne de na media mo ate dia fine me di me kra nyina hye mo nsem me di mabrabo nyina hye mo nsem na let's go wo ene ye friend say samso wa de menemu ye be di ne gatuga let's go maame ka bibi ncho me fi ka so a me be trete wo ye me be ka bibi ankyere wo ye wo so di acid be gu me so me be ka acid asom no so bi hu ye say ampa on say nyina ye wo followers o ye nyina ye wo followers nti obi ho ti asema no de ato na so let's go wo video na wo so di acid e be gu me so no e wo mi nsem na bibia solve na sa ye friend say bia 940 me hu me no mo chi me dia let's go fatu trim say wo so wo be wanted me ma wanted wa app no so mi ankasa me ma wanted na se me hu say ya gane a me akaswa girl your central region what I say Ghana Police Service BNI or our security service you don't understand me and all of a sudden you follow our TikTokers because we have been hijacking each other on the app and you are coming to arrest me but the pastor is there roaming. Which of it are you coming to arrest me for? Is it for the cow matter? Ana say, yatem didie na meji Joman ye man penyatem. Enunti na mba bechi me. Enunti na no amu invite me. Me kachira mu se me ba. Mamba na ebi mu so akwachi wrong person. Omu ye misleading. Ye nya mu amu TikTokers, mu bloggers, omu gina mu nkwachi no. Omu ampeni mahama. Omu ku aban no. Eka bia mabo biara eka bia mama me abo this week ya since last week we see ano enyo bia na ma me boka ebi mo se me nwi baby da meeting uncompleted mampa me fie na uncompleted ba me oba tan ya se single mother na metimi asi dan dia at least metimi ato asase e wo ka soa asase so dia na ma ya de ne pa che se me ni ye dia nkasa metimi ato asase wo ka soa esi uncompleted the entire media is no member no my prof mba na my woman no say mommy we don't like your plan it's a little bit too old because of me no string it's a little bit too old nto so wo mpe and I'm saying me si bio nti me dan no de bia me nya dan me siesie ho na ma ye dan mo premine because of it me tena anua dan mu na wure mu air condition wo ma na me mesi block dan na mo am wo TikTok so sabi mu mbu ade mo rent mo say mu dem say me hwemfo ba me ya hwemfo ba wo me nkyera mu fi a me fi mu na mo ani abaje mu nyina wo sabi yesi ma me di atambe mu ye nkwase afo pa ma me so mu mutini so camera di man panyi atam di man panyi ye former president o mu nyina sesa me ba apos mo so ma di jeje atam da no because jeje oba so no before na obe fi so no ete 3 dem be ma be to aba ma no but mentini ndi na atam ena atam so de bia me kasa mpenasem
Minti di na tem. What I say, but the moody yep baumiana. Baumio fibusium, Samira fibusium, Kevin Taylor, Ross Samira, Dross, Sam, it didn't attempt to be another moon yet. And I can't yamaba. See, I the former bar. See, I the former bar, move a family. Ghana Police Service, BNI, Mutika, Mukani, Brown, and I'm teaching to me. And then 3 days, Mukata, Quanta and Ra, more me feel, and that's more me feel me, lame me a castle again. What I say, into Muntano Kuchu, Namismentano Kuchu. That's a case in the minimum decades in Libya, Mufami Juma. Because I am a seminal, a semi-tram Juma. Mom, a year for social media so, or one a problem go. Wasting no come wasting me away, say, I miss what you are saying. But collapse northern region, you come wali for. Yomuni me show my bonanya, but my idea. Ya mishra mwanya mukesi because me area hɔ na mo buy na mo yes ade no me say me area hɔ nyina o mo ye nyatwe baby mo ye good enti mo baby amona bia minim mamo ha mo menim wo promo a e be di ne gatuga na mo chi me wia na mo be hu se na social media tie afedie na me be hu se ma betena se me pam cho TV station bi o pese on me ye eduma bia me yin kyire mo ma ne bia mo be fa me wate mo nko school me ye kaya yo ba ma no ate papa anko fa na say na filani a wa betitwi Mwa me na ye fulani no wo me moja na ebedwane akwahe ana mo nim say slave trade ye nante ye be pie baby mo maame mo ati na ko brocha no mo awo duplicate ama mo nya black american won busu ma fulani for no so mo black american ne me mo di mi atam na me kurase ne me say no me me ti Ghana ho me nko baby a osuma pop brato asase da enya asase bia keke o kasoa enti mo say area no ye na yekuta information nya before be wura kasoa no na link ne da so menemu ye bedi ne gatuga Ghana Police mun kwada BNI for mun kwada mun forget ye TikTok ye social media go and sleep mama majimi for no mo followers ne hype mo say mo bechi me na say mo bechi me na me koba ene mahama me ndi na tem but I will very make sure say me yinchirem wate me yinchirem ankasa me di jamu wate Camilla ni me nko bebi ayo obi amechi me ni fully active me nkune me nyama na meja e wo fie and at the same time so my boka bebre and I'm cause fear and panic e wo me ba ba e me obi bia ya me de ne notepad share obe fie no hu me no akofa no afre me because me kokko ma me lock me dan nti me ba no me de bebia me de notepad share baby we no me de to about time bia fo oba bia to phone man kitu ampo a na channel number e wo ni trim so oba na woni what me from me ba na mo target na mo post me de mo jawo what I say and I'm saying and yakwache no mo ya miss information meaning me go baby I full active on fully active me ku na sa me ku meja fie and at the same time so panic anything my wrong transaction and at the same time so me ntimi ko bank enko reset pin necessary this is a stupid case if you obi de odi obi atem de and final ba me ko di na the one say see am old videos no na mo pick o na mo san na mano ye ya mano ye ya papa MPP4 ye wo bola bed wa ha the strong 3 ye ni sister na ototo go fruit no eni ba wo mia ba na me ye 3 musketeers ba me ba be coach ba wo mia ba na me wi sister na otombo fruit so na coach no na ye de bedi mu gatu ga wa app so mama me trending with the masinamisha for trending I love you guys ekokoko engosi aga minkumu nipa e mu ya mbuo mame the most useless tiktokers any grassroots for mwajimi ma power app aka kacha BNI for say ombechi me e ma ya feel fuel amom e na mu nam ka so akro mu no hwehwe me omo hwehwe me no kra de BNI for kra hwehwe me nya me yawo but other people no ma fan personal no mo hwehwe me because of some so akwase mpanyini a washi odi ne ma hwehwe ne se Entende busia Camilla nsam no na yakwa akotie ede abaneti we ye Ghana Police Service ahene eye owura tetenye hono ya wo ye IGP ede ma Ghana Police Service ede CID Ghana for say Camilla say what the evidence no ama wo modeda enti aden na fedie wo mo sign eton sa dia fe Camilla say won fa evidence fufu bi sign evidence be bi na Camilla no wo ne evidence no ada na di e wo ne video na wo ye ye nim ti Ghana for say wo mo evidence no dey free Camilla ho dey ene wo mo ko Camilla video ni mu no evidence me e wo na sa be mo tata no amane de ho aka wura wontimi enne fie dey Ghana for say wo mo dwene ho a wo mo enti ase ntegusia
Send your some no AC call at the fact Camilla de no hono. A munchi moon idea, but let's say with our comments. Our comment section for their mommy. All the social media handles no a too much GH. Or subscribe, like, share. Now for forcing the macra.